Doreč, gledate još jednu živu istinu i večeras, sad već i ne znam koja u nizu, sa temom života pod utjecajem epidemije, odnosno pandemije koronavirusa. Za večerašnju temu je kudikamo značajnije ovo pandemija, jer ćemo se baviti upravo poštovanjem ili nepoštovanjem ljudskih prava u sistemu vanrednih mjera ili vanrednog stanja, kako u Crnoj Gori, tako i, a mogu reći, gotovo kompletnoj sjevernoj hemisferi. Na neki način postaje malo takmičenje sa samim sobom, ali zaista je toliko aspekata ovih okolnosti da još uvijek nije nikakav problem pronaći jedan ugao i pretvoriti ga u temu za živu istinu. Večeras je moj gost dr. Nebojša Vučinić, redovni profesor Pravnog fakulteta i nekadašnji sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Dobrodošli i veliko hvala što ste prihvatili moj poziv. Hvala najljepše. Ne znam da li se sjećate da nakon 35 godina sjedimo ovako. Tada ste i bili mladi asistent na predmetu za međunarodno javno pravo, a ja mladi student. Pa jeste, u pravu ste, vrijeme brzo prolazi. Ima tu nezgodnu osobinu. Jeste, to je ta relativnost vremena. S druge strane, ako se sjećate, bili smo, Darko, prije referenduma je bila jedna emisija, mislim, da smo samo u drugim prostorijama, prije referenduma. To je bilo na IN televiziji. Na televiziji IN, tačno. Još bolje se sjećate. Dobro, vi ste mlađi, bolje se sjećate od mene. Očigledno ne toliko. Ok, da pređemo na stvar, odnosno na temu zbog koje smo večeras tu. I da krenemo od nekog načelnog stava, onda ćemo po segmentima pokušati da, ne mogu reći demistifikujemo ovu situaciju, ali skoro da mogu, imajući između ostalog u vidu i današnju raspravu u Crnogorskom parlamentu, koja se gotovo najvećim dijelom, makar ono što sam ja stigao da ispratim, da slušam, bavilo upravo ovom dimenzijom. Dakle, je li u proteklih mjeseci nešto preko država kršila ljudska prava propisujući mjere ograničenja kretanja i obaveznog, što bi rekli, socijalnog distanciranja, odnosno držanja bezbjedne fizičke udaljenosti i propisujući sankcije, naravno, za nepoštovanje tih mjera? Evo pa vidite, u pravu ste, danas je i na Skupštini to bilo, mada ja ne bih ulazio u ove dnevno-političke aspekte. Ni ja vas neću pitati više nego što bude neophodno. Može se dodirivati s tim, ali direktno ne. Potpuno je jasno vaše pitanje i precizno. Mi ćemo u razgovoru noćas nastojati da približimo našim građanima šta se dešava, kako, zbog čega u ovom segmentu pravnom, kakve su mjere preduzete, sa kojim osnovom, zbog čega. Uostalom, rekli ste, čitava sjeverna hemisfera je pod sličnim režimom. Jer je u pitanju... Nisam baš bio precizan jer i dobrom dijelu južna. I južna, moj jeste. Ali u momentu nije to... Jer je pandemija, znači na čitav svijet se ova opasna bolest prijeti čitavom svijetu. Čak priznaju i medicinari, biolozi, molekularni biolozi, da još ne znaju sa čime se suočavamo. To je najbolje cijeloj priči. Ali se suočavamo očigledno sa nečim izuzetno opasnim, jer se ne bi te mjere bez razloga preduzimali. Dakle, u tom kontekstu se postavljaju ova pitanja. Da li je to kršenje ljudskih prava, u kojoj mjeri, da li je to neophodno, zbog čega je neophodno i sl. Odmah da kažem na početku, ljudska prava i ljudska sloboda nisu apsolutne kategorije. Apsolutna sloboda je contradictio in adjecta. Apsolutna sloboda je negacija slobode. Apsolutna sloboda je ono Hobbesovo prirodno stanje stvari. Bellum omnium contra omnes. Jer vlada rat svih protiv sviju. Dakle, i ljudska prava kao pravna, da kažem i nadpravna, urođena ljudska kategorija su također ograničena. Ograničene su pravima drugih pojedinaca i ograničene su takozvanim pravednim i osnovanim interesima društvene zajednice. Čak ni pravo na život nije nezaštićeno tamo gdje ima smrtne kazne. Sve ćemo objasniti. I u drugim nekim situacijama.
To je dobro rekao sud više puta, ali sud, kad kažem sud, mislim na Evropski sud, gdje sam bio 10 godina, posebno u slučaju Leila Šahin protiv Turske. Tu se radi, to je druga bila tema, tu se radilo o zabrani nošenja hidžaba, to je ona marama, u skladu sa muslimanskom i islamskom tradicijom na državnom univerzitetu, gdje je sud vrlo jasno i precizno kazao da je suština ljudskih prava u iznalaženju veoma tanane, veoma suptilne granice između pojedinačnih i opštih interesa. A povodom odluke turskih organa, bolje rečeno Turskog ustavnog suda, da odobri mjere koje je univerzitet preduzeo protiv te studentkinje, državni univerzitet, gdje je univerzitet smatrao da na državnom univerzitetu nema mjesta religioznim obilježjima zbog načela sekularizma. Znači, to sud radi, ne samo sud evropski, interamerički, međunarodni sud pravde, kad je riječ o ljudskim pravima, uvijek se traži, iako su ljudska prava prevashodno individualna. To je rezultat tradicija liberalne demokratije. Moram priznat da kad sam razmišljao o temi i gostu, da sam imao tu želju da ona bude dodatna edukacija i za mene i za ljude koji nas gledaju. Ovo je bilo apsolutno u funkciji toga. Da vidimo sad konkretno šta je, kakva je vaša ocena. Dakle, je li bilo kršenja ili ovo? U tom kontekstu svi međunarodni dokumenti o ljudskim pravima, oni koji predviđaju takozvana urođena ljudska, i građanska i politička i ekonomska, socijalna i kulturna prava, predviđaju određene mjere ograničenja u nekim situacijama. Dakle, postoje opšta ograničenja ljudskih prava. Dakle, veliki broj, i ta se prava nazivaju kvalifikovana prava, zato jer se mogu ograničiti, kako sam već pomenuo, pravednim društvenim interesima. To su članovi od 8 do 11 Evropske konvencije, dakle pravo na privatni život, privatnost, slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, sloboda izražavanja i sloboda mirnog okupljanja. Svaki od ovih članova sadrži takozvani drug. U prvom stavu se svakome, dakle ne samo država, garantuju ova prava, slobode, klasične, a onda dođe drugi stav gdje se kaže kad se i pod kojim uslovima mogu ograničiti. To je taj čuveni drugi stav i o tome imate ogromnu jurisprudenciju suda. Dakle, ne samo u ovakvim okolnostima kakve se u Crnoj Gori sada, nego u najnormalnijim okolnostima. Ali o tom ćemo nešto kasnije. Ok, sad mene zanima konkretna crnogorska situacija iz ugla crnogorskih pozitivnih propisa. Druga stavka u međunarodnim dokumentima jeste takozvana, kako mi pravnici kažemo, derogacija ili privremena suspenzija pojedinih prava u ratnim, vanrednim i sličnim okolnostima. Slične, kad kažemo okolnosti, mislimo na pandemiju. Dakle, u tom kontekstu je apsolutno legitimno za svaku državu, pa i za Crnu Goru, da privremeno obustavi od primjene određena prava, a ako može kroz ona opšta ograničenja da ostvari te ciljeve i svrhe zbog kojih se te mjere uvode, onda nije neophodno uvoditi vanredno stanje. Jer po članu 15, član 15 konvencije i većina ustava se zasniva evropskih, članica Savjeta Evrope i Evropske unije, predviđa uvođenje kaže u ratu i vanrednim okolnostima i predviđa proglašenje vanrednog stanja i obavezu da se na osnovu pakta o građanskim i političkim pravima izvijeste sve članice pakta, ovamo da se izvijesti generalni sekretar Savjeta Evrope. Šta je tu interesantno, jer o tome se vodile i danas polemike i nije mi mnogo bitna ta, ali prosto me zanima vaš stav. Šta je interesantno? Dakle, mi u članu 25, 24 i 25 Ustava nailazimo na pominjanje ratnog i vanrednog stanja, ali u članu 133 kaže vanredno stanje može se proglasiti i tako dalje i u okolnostima epidemije. Znači, to je ono što se kaže u okviru slobodne procjene države, u nadležnosti države. Mada je i to, ta sloboda procjene je pod kontrolom suda. Dakle, može se, ali ne mora se. Preporuka, jedan od komentara na pakt o građanskim i političkim pravima je vrlo izričit i kaže ako se mjere
po pitanju epidemije mogu postići redovnim sredstvima, onda nije neophodno proglašenje vanrednog stanja i preduzimanje ovih derogacija u takozvanim vanrednim ili suspenzija. U našem slučaju vlasti su i vlada vjerovatno procijenili da se kroz ova opšta ograničenja mogu sprovesti mjere koje imaju za cilj sprečavanje širenja epidemije. U tom kontekstu kod nas su ograničena prava sloboda kretanja. Dakle, nije ograničena lična bezbjednost i sloboda, nego sloboda kretanja i ograničena su još neka djelimično prava na privatnost, prava na okupljanje, slobode mišljenja, savjesti i jedan segment. Da je od vas vlada tražila pravni savjet. Da li da uvede vanredno stanje ili da uradi ovo što je uradila, šta biste i vi savjetovali? Šta bi po vašem sudu bila pravno čistija, šta eventualno cijelishodnija mjera? Ne ulazeći u političke i dnevno političke aspekte tog pitanja. Ovdje se, kao mogu slobodno kažem, nezavisan intelektualac i profesor i vazda sklon zaštiti ljudskih prava. Ako se sa manje restrikcija može postići osnovni cilj, onda zašto preduzimati više? A u ovom slučaju vlasti, odnosno vlada procijenili su da se kroz adekvatnu primjenu zakona o sprečavanju ovih zaraznih bolesti, da se može ostvariti ono što bi inače, zbog čega bi inače trebalo proglašavati vanredno stanje. Još da napomenem, kad je riječ o vanrednom stanju, onda morate po paktu, rekao sam, da obavijestite preko generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sve države članice, a kad je riječ o Europskoj konvenciji, jer smo mi obavezani sa oba dokumenta, onda se obavještava generalni sekretar Savjeta. Drugo zanimljivo pitanje u cijeloj ovoj, tako kažem, pravnoj dimenziji ove prevashodno priče o spašavanju zdravlja i života je da li je imalo više mjesta za Skupštinu Crne Gore u cijelim ovim procedurama, odnosno u svim aktivnostima posljednjih mjeseci i po dana? Da to bih odgovorio vrlo potvrdno. Inače je ta kontrolna funkcija Skupštine kod nas, najblaže govoreći, pod znakom pitanja, s obzirom na postojeće političke okolnosti. Tako da je Skupština morala i trebala, po meni, da bude više uključena u ovo. Ali i ova rasprava koja ovih dana pokazuje tu da ipak je moguće i malo sa zakašnjenjem, jer i do koga nije trebalo da dolazi, po mom mišljenju, da se uspostavi ta kontrolna nadležnost Skupštine u odnosu na mjere izvršne vlasti, odnosno vlade i ministarstva zdravlja. Samo jednu situaciju da ovdje se stalno pominje ovo nacionalno koordinaciono tijelo. Sve odluke koje su do sada donijete, donijelo je Ministarstvo zdravlja na prijedlog Instituta za javno zdravlje, koji je jedna državna, odnosno paradržavna institucija. Koordinaciono tijelo, kako mu samo ime kaže, služi za koordinaciju i procjenu aktivnosti. Odluku uvijek donosi vlada. Jedna od odluka s kojom su sve vlade, makar u regionu, na samom početku krize bile suočene, a koja je vrlo, vrlo zanimljiva, iz ugla poštovanja ljudskih prava, meni iz nekih fundamentalnih etičkih standarda i principa, bila je da li državljanima Crne Gore, država regiona, vjerujem da su i drugi suočavali s takvom situacijama koje je trebalo da im se vrate, recimo, građani iz Kine ili nekih drugih zemalja koje su u tom momentu već imale prilično rasplamsanu epidemiju novog koronavirusa. Da li im dozvoliti? Vrlo brzo se to pitanje skinulo s dnevnog reda, ali onda ostalo. Da li ih ohrabriti, da li im pomoći da dođu ili njihovu odluku da se vrate u datim okolnostima u svoju državu bukvalno karakterisati kao nepatriotsku, kao... A ostavit ću tu 3 tačke da ne idem dalje u kvalifikativi. Sada to možemo sa distance da posmatramo. Ali ja vas pitam... Ali mislim da je iz ugla poštovanja prava čovjeka da se u ovakvoj situaciji vrati u svoju državu. Po meni
po meni to je jedna od boljih mjera koju je uradila vlada. Iako je bila suočena sa rizikom da se uveze, tako da kažem, ovaj COVID-19 virus, ali na kraju to je obaveza vlade. Jer građanin, odnosno državljanin, ima prava i dužnosti. Odnosno država prema njemu ima i određena prava i određene dužnosti. Tako i sa moralnog, i sa pravnog, i sa ljudskog najdubljeg gleda, ja mislim da je to po meni opravdano bilo. Kakva država ostavlja svog čovjeka u nevolji 1000 kilometara? Sve ste odgovorili. Rekli ste. Šta onda da očekujete od te države? Jer te države po Evropi, civilizovane, demokratske, Italija, Španija, one su se suočile sa problemom da nisu znale šta će da rade sa svojim državljanima. Razumijete? I onda je u takvoj situaciji je bilo potpuno po meni opravdano i patriotski od strane države kao obaveza prema svojim da budu. Srećom pokazalo se da je veoma mali broj inficiranih iz te grupacije, znači građana koji su došli iz inostranstva. Ok, imali smo nekoliko vrlo zanimljivih situacija. Ajde sad da se zadržimo na njima. Prva je, bile su dvije, mnogi će ih pomiješati, ja ću se potruditi da budem precizan. Prvi je slučaj objavljivanja, dakle namjernog objavljivanja imena, spiska sa imenima osoba koje su u tom trenutku bile u kućnoj samoizolaciji. Kasnije je i updateovan taj spisak. Bilo je dosta polemike da li se time narušavaju pravo na privatnost, uopšte građanska prava ljudi čija su imena našla na tom spisku. Kako vi gledate na to? Da, to je jedno kontraverzno pitanje i još uvijek je kontraverzno. Ja se nadam da će naši sudski organi, uključujući tu u posljednjoj instanci Ustavni sud, dati konačan odgovor na to pitanje. Kada se suspenduju, odnosno ograničavaju pojedina prava, bilo na osnovu ovih opštih odredbi, bilo na osnovu derogacije u vanrednim okolnostima, onda se odstupanja od konvencije, od pakta, su dozvoljena samo u onoj mjeri koja je u skladu sa zahtjevima situacije, sa ozbiljnošću situacije. Naši su organi tu smatrali da je to, jer počeli su ljudi da dosta izlaze iz samoizolacije, da je to način da se obezbijedi njihovo ostanak u samoizolaciji. Je li bilo drugih načina da se postigne taj cilj, a taj cilj je vrlo legitiman, da ostanu u samoizolaciji, da ne budu eventualno izvor inficiranja za druge ljude koji su zdravi. I upozorenje jeste. Drugima da im se ne primiče. Je li moglo to da se sprovede nekim drugim mjerama, ne ulazeći sad pojedinačno što, pitanje je diskutabilno, tu nije čista. Odnosno mogu da kažem da je diskutabilna situacija. Po meni je naravno, ja sam čitao ono obrazloženje ove agencije na dvije nepune, na stranici IPO, Agencije zaštitu podataka o ličnosti, koje je dosta diskutabilno, koje ne sadrži po meni, kako bi to rekli terminologijom suda, relevantne i dovoljne razloge da objavljivanje u javnosti imena tih ljudi u samoizolaciji nije kršenje prava na privatnost. Dakle, posebno tamo u kontekstu člana 13 koji kaže u takvoj situaciji da se takvi podaci mogu davati samo uz saglasnost lica koje je u pitanju. Dakle, da ne prejudiciramo, sporno je pitanje, diskutabilno je, možda je bilo nekih drugih mjera da se nekih drugih načina... Imate li ideju o nekoj drugoj mjeri kojom se to moglo postići? Postići isti efekat, a da se zaštiti bez dileme privatnosti? Recimo da se obavijeste upravitelji zgrada, upravitelji ulaza, svaki sad ulaz ima zgrad, da u tom i tom stanu su lica u samoizolaciji, da se obrati pažnja na njih, da i komunalna policija obiđe i slično. Znači, možda je bilo neki, ja ništa ne prejudiciram, kažem, o tome će ipak sud... Bio tu jedan... suda, da. Ovo drugo što ste pitali, ono objavljivanje, to je hoću da pita, ali ovdje je bio još jedan moment za koji iskreno da vam kažem, ja nisam siguran šta se tu zaista desilo, jer se u jednom trenutku u javnosti pojavila informacija da su uz ta imena dati i njihovi drugi lični podaci. Podaci, jeste što je također veoma diskutabilno. Kako se to pojavilo? Da li je neko napravio grešku? Do koga je to došlo? Znam da recimo moj portal je objavio samo imena, nije. To je bilo i u pobjedi, mislim u štampi je bila ta lista. Bilo je dosta polemike, ali nejasna je situacija da li je to posljedica
rada organa ili neke devijacije koja su u toj proceduri desile? U ovoj odluci u Sad još mišljenju, govorimo o spisku o samoizolaciji. samoizolaciji, u mišljenju ove agencije za zaštitu podataka o ličnosti se ističe da je to na zahtjev Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja. Znači, to je bez sumnje odgovornost vlade. Tu nema nikakve sumnje. Ovi dodatni podaci, Jeste. dakle, nijesu smjeli da se pojave Da se ni u jednoj pojave. varijanti. Jeste. Okay. Drugi je ovaj slučaj sa imenima 60 ili 62 ili 3, ne sjećam se već koliko, oboljela od koronavirusa Koji također izašao u javnost. Podgorici. Taj je dijeljen na mrežama, spisak i tako dalje. Očigledno da je to bilo neovlašćeno. Ili u zloupotrebi nekom vrstom zloupotrebe ovlašćenja. Da li je to samo odgovoran onaj momak koji je tamo bio priveden ili neko ždu, to treba sudski organi da utvrde. Šta sam zaboravio da kažem? S obzirom da smo se, ono što se kaže, iznenada suočili sa ovakvom krizom opasnom, vjerovatno je bilo i neznanja i nesnalaženja. Ali mislim da nije bilo onoga što mi pravnici kažemo mala fides. Nije bilo zle namjere. Ja nisam advokat vlade i vlasti, ali mislim sve što je vlast uradila, što je vlada uradila, radila je bona fides, radila je u interesu zaštite javnog zdravlja i svakog građanina pojedinačno od bolesti koja je vrlo opasna i o kojoj čak ni struka skoro ništa ne zna. Ja nijesam advokat čovjeka koji je procesuiran zbog toga, ali pročitao sam reagovanje njegove porodice. Teško možete da ostanete nedodirnuti tim reagovanjem i čini mi se zaista da bi sve moglo da bude posljedica ovoga što ste rekli. Jedne potpuno neočekivane, nove situacije u kojoj je bilo nesnalaženja, nedovoljno jasnih procedura. I tako ja to tumačim. To je moje ne djeluje lično da je čovjek ikakvu zlu namjeru imao, da je Mislim da nije. htio nekom da napravi štetu, da je htio da se napravi važan, kaže, evo imam ja podatke. Pa kažem, sudski će organi da utvrde. Nesrećan moment. Ja bih zaista volio da se to sve provede maksimalno pošteno u skladu sa procedurama, a do tada da se ne trkamo u onome u čemu smo šampioni i da ne izričemo presude. Prepostavka nevinosti, je Eto tako? tako. Da. Nek utvrde oni koji su nadležni šta je Slažem bilo, se. mi Slažem da podignemo se. ručnu i da ne dosoljavamo na i onako lošu situaciju po čovjeka i njegovu porodicu. Mada, Potpuno naravno, se slažem. jako je loša situacija i za one čija su imena objavljena i to nikako ne smijemo zanemariti. Znate, ima tu jedna uzrečica narodna, stara. Naš narod kaže, i to je istina velika, bolest je svačija. Vidjeli ste, Johnson je, princ Charles. Predsjednik, premijer Kanade. Znači, bolest je svačija. Ne smijemo s tim da se igramo. Bolest je svačija. Svakoga može da zadesi. Ako smo ljudi. Ljudi, jeste. Još jedan moment bio je jako interesantan, intrigantan. Javnost ga je pratila iz više uglova s posebnom pažnjom. Kako gledate na zabranu okupljanja u vjerskim objektima i povodom vjerskih praznika i insistiranje, preporučene mjere, zabranu da se obredi ne održavaju na način koji je tradicionalan? Je li to po vašem sudu kršenje vjerskih prava vjernika i svještenika najkonkretnije Srpske pravoslavne crkve? Kad sam pomenuo takozvana kvalifikovana prava, članovi od 8 do 11 Evropske konvencije, da ponovimo radi naših gledalca. Dakle, pravo na privatni život, slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti, sloboda izražavanja, ovo čime se mi noćas bavimo, i sloboda javnog okupljanja. Za sva 4 člana je zajednički osnov kao moguće ograničenje zaštita javnog zdravlja i morala. Tamo se pojavljuju različiti osnovi. Nacionalna bezbjednost, državna bezbjednost, kriminal, zaštita autoriteta sudstva, ali je interesantno, u sva 4 člana
se ponavlja ovaj osnov, zaštita javnog zdravlja i morala. Dakle, u ovom slučaju, rekli smo da su suštinski su dvije kategorije prava bile još uvijek privremeno ograničene. Sloboda kretanja i sloboda okupljanja. Kad je riječ o slobodi vjeroispovijesti, onda je tu privremeno ograničen samo jedan segment, samo jedno pravo. To je takozvano pravo da ispovijedate vjeru u zajednici sa drugim pristalicama vaše vjere. Dakle, ono što ste vi rekli, obavljanje vjerskih obreda. Jer je to itekako medicinski opravdano. Jer sve analize upućuju da se ovaj virus prenosi preko druženja, preko bliskih socijalnih kontakata. Posjetio bih naše gledalce i naše i sveštenike svih crkava. Kuga u srednjem vijeku često puta se širila preko bogosluženja. Sada, evo, pomenuli smo sud Strasbourg u Alzasu. Znate li kako se korona proširila? Na misi. U Miluzu, to je grad Miluz je grad na samoj granici Švajcarske i Francuske. I tu je bio godišnji skup jedne varijante protestantizma. Došlo ih je 2-3 hiljade iz čitavog svijeta. I tu je od jednog, tu je konstatovan nulti bolesnik, takozvani. Od jednog tog inficiranog inficirao se čitavi Alzas i u jedno vrijeme još uvijek je složena situacija. Sud ne radi, nema vijećanja. Znači, svi su kući iz suda. Znači, bila je vrlo složena situacija u Alzasu. I korona se proširila na misi. Imate danas dakle, takvih u tom situacija, smislu, ja bih imali ste u Hrvatskoj. Od Valjeva do Kijeva imate, nažalost, svještenike koji su životom platili neopreznost. Tačno je. Ali da pomenuo bih poruku patrijarha Moskovskog i čitave Rusije, koji je vrlo jasan i decidan bio u tom smislu. Pomenuo i poruku i primjer pape Franja, koji prvi put drži onu uskršnju misu u praznoj katedrali Svetoga Petra. Dakle, tu se radi po meni o ograničenju samo jednog, jer je sloboda vjeroispovijesti, kao i sloboda mišljenja, savjesti, prije svega individualno pravo, ali se često ostvaruje u kolektivu sa drugima, sa istomišljenicima. I taj je segment ograničen, po meni potpuno opravdano. Ok, tim rigidnim insistiranjem na provođenju tradicionalnih vjerskih obreda u ovakvoj situaciji, da li oni svještenici koji nijesu željeli da čuju ni poruku ruskog patrijarha, ni poruku pape, ni poruku državnih organa, u Ukrajini je katastrofa, da li oni pojedinačno i institucionalno krše ljudska prava, u konkretnom slučaju pravo na zdravlje nekih drugih ljudi? I posredno pravo na život, sigurno. Nisam htio da zašiljujem ali bih ja tu samo jednu rečenicu. Ali je to. Prosti im Bože, ne znaju šta rade i nisu znali šta rade. Nažalost, izuzetno odgovorno, odnosno neodgovorno i neozbiljno. Jer kad takvi velikodostojnici kao patrijarh Moskovski, papa Franja, kažu da ovaj put zbog okolnosti, ja znam šta je Uskrs, vrlo dobro, i za sve, kakav je to praznik, ali takve su okolnosti da se ovaj put morao proslaviti tako kako se proslavi. Imate još jedan dodatni moment, ta nespremnost, ono što je, moram priznati, dodatno iritirajuće. Imate insistiranje do onako posljednjeg detalja sprovođenju obreda. Korišćenja jedne kašikice za kolektivno pričešće. Napomenuo sam kuga se tako proširila posljednje vijeku. Imate desetine vrhunskih teologa, pravoslavnih, koji kažu nije istina da je to obred koji je star skoro 2000 godina. Nije istina da je to kanon i da mora tako. Pogledajte, naredili su dezinfekciju,
naredili su korišćenje kašičica za jednu upotrebu i tako dalje i tako dalje. U Ruskoj crkvi, u mnogim drugim crkvama. Ali uvijek se nađe neki, ajde da ne koristim neku metaforu koja se za takve prilike obično koristi, neko ko je veći vjernik i od patrijarha i od onih, i on će da pokaže ne mareći za zdravlje ljudi koji s povjerenjem dolaze kod njega. O čemu se tu radi? I takvi dobijaju podršku i nekog dijela javnosti i nekih iz crkve. Pazite, nije to samo pravno, krivično pravno, sociološko, kulturološko. To je pitanje malo i za, pravo da vam kažem, i za psihijatriju. Ako se ovakvim može da bude obred i kanon star 5000 godina, ali ako su nastupile okolnosti, kakve su nastupile, koje dovode u pitanje ono elementarno ljudsko pravo na život i dostojanstvo, onda svak normalan će da prihvati preporučene mjere i neće insistirati na rigidnom, mehaničkom, jednoumnom tumačenju i primjeni mjera koje nijesu u skladu sa zahtjevima situacije. Šta drugo da kažem? Znači tu vjerovatno ima i osnova možda i za krivičnu odgovornost. Znači, sad imate pogled iz drugog uglednu inverziju koja također je predmet komentara koja frustrira veliki broj ljudi. Dakle, da li državne institucije, prije svega mislim na tužilaštvo, selektivnošću u sprovođenju mjera i sankcionisanju onih koji ih krše ljudska prava, konkretno o čemu govorim. Dakle, stotine ljudi su privedene, procesuirane zbog toga što su kasnili 15 minuta. 10-15, tačno, sve znamo. Uključujući recimo i komandanta ratne mornarice. Mornarice, jeste. Još je izviđaj šta se desilo na obredu na Zlatici, iako na snimku mitropolije na njegovom kraju vidite jasno šta se desilo, da su mjere kršene. Dakle, ko ima pravo na tu vrstu selektivnosti i da li se njome krše građanska prava i slobode u Crnoj Gori? Nesumnjivo se krše se prava onih koji, rekao sam, posredno i pravo na život i na dostojanstvo. To je odgovornost državnog tužilaštva, to je odgovornost vrhovnog državnog tužioca, jer je tužilaštvo postavljeno maltene po vojnoj hijerarhiji. Tako da ne vidim razloga za nikakvo selektivno postupanje. Kakvu poruku šalju tom kao i svakom drugom selektivnošću, ali u ovim okolnostima teže nego ikad? Poruku o dvostrukim standardima, a to je negacija potpuna vladavine prava. To je potpuna negacija vladavine prava. Dvostruki. Nekoga za manji prekršaj možda rigorozno kažnjavate i o tome ću nešto kažem, a nekoga za mnogo opasniji pokušaj, čak kažete i sami, vrši se još uvijek izviđaj, ako je to bilo prije 5-6 nedelja. Dvije nedelje će biti sad, čini mi se, ili 2 dana. Ne, mislio sam na prvi slučaj. Ali imate snimak koji je mitropolija postavila. Očigledno je to tjeranje nekog inata, tako bih rekao, sa nekim, sa državom, sa građanima. I vjerovatno neka težnja da se pokaže da je neko ipak above the law, što mi kažemo. Iznad zakona. I šta je onda s državom koja ostavlja prostor da se sumnja da toleriše te stvari? Evo da tako formuliše. Takva država i takve institucije ne postupaju u skladu sa načelima vladavine prava i jednakosti pred zakonom. Ok, i sad prije prvog bloka reklama rekli ste da biste pomenuli još nešto o kažnjavanju za mnogo manje stvari. Evo, trenutka, pa da idemo na prvi blok reklama. Nikakve dileme nema da nepoštovanje ovih propisa o zaštiti od epidemije rezultira individualnom krivičnom odgovornošću. To nema nikakve. Ali sami smo konstatovali zajedno da je bilo tu slučajeva onako na granici 10-15 minuta i sl. Zato bih ja ovako najsvrsishodnije
preporučujem, nemam pravo da nikoga vršim pritisak, ali da i policijski, i tužilački, i sudski organi da imaju u vidu, i oni to trebaju, imaće vjerovatno okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. Ali tu postoji jedna preporuka ovog CPT-a, Komiteta protiv mučenja i torture, u ovakvim situacijama, dakle tih uobičajenih, ne težih kršenja ovih naredbi o sprečavanju zaraznih bolesti, ali uobičajenih, lakših, da se, mislim po meni, da bi apsolutno bila dovoljna i preventivna i represivna mjera kućnog pritvora i zatvora. Pa ruku na srce, I zbog ovih epidemioloških razloga. Po svemu što smo do sada imali prilike da vidimo, crnogorska policija se i komunalna i upravna I redovna, jeste. Ponašala vrlo tolerantno. Gledali smo snimke kako one koji su zakasnili mlate kao stavit ću 3 tačke. Ne znam da je bilo takvih slučajeva kod nas. Kad sam dolazio da radimo emisiju i na motoru mladić i djevojka. Lijep je dan. Imaju možda po 20 godina. Šta će sad? Da ih vodiš u zatvor zbog toga. Ali nemojte, sačekajte još koji dan, budite pametni, bit će dovoljno. Sigurno. I to ovdje funkcionira. Ja mislim, kao što to je istaknuto više puta, preko 90% naših građana se pokazali i savjesni, i odgovorni, i ozbiljni. Ima neki procenat, možda manje od 10%, neodgovornih, bahatih, siledžijski orijentisanih, misle ne može im biti ništa. Dobro što oni misle da njima ne može biti ništa, ali treba da misle da oni mogu takvim ponašanjem na nas da prenesu taj virus. Ok, ono što može sredina, to je da ih sažaljivo pogleda i da nastavi da se ogromna većina ponaša gospodski. Idemo na prvi blok reklama, pa u nastavak razgovora. Ovih dana važno je da ostanemo kod kuće, a još je važnije da ostanemo povezani sa onim što nam znači. Tu smo da tako i bude. Da možete učiti od kuće, smijeti se s onima koje volite i raditi od kuće. Ili se jednostavno opustiti. Ostanite kod kuće i koristite aplikaciju da bismo bili zajedno, čak i kada nismo. Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru. Nekada brojčanik, sada brzo biranje. Nekada kasete, sada mobilni. Imali smo VHS, sada imamo pa neke druge stvari. Ali oduvijek je tu bio novčanik. Sada je tvoj novčanik u tvom mobilnom telefonu. Logično je, sigurna, bezkontaktna plaćanja i sve kartice na jednom mjestu. Moj novčanik, hipotekarne banke. Danas ponovo tu doktor Nebojša Vučinić, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, najbolji mogući sagovornik za još jednu dimenziju života pod koronavirusom, a to je koliko vanredne mjere ili vanredna stanja u mnogim državama krše ili ne krše građanska prava nas kojih se tih mjera moramo pridržavati. Dakle, i ovo što smo u prvom dijelu pominjali je dotaklo, ajde kažem, da je možda bilo dobar uvod za jednu veliku temu, a to je pravo na privatnost. Dakle, da bi zaustavila epidemiju, država traži od građana da se pridržavaju mjera koje je ona propisala i sankcioniše ih ako to ne urade. Kako povući granicu između prava države da kontroliše pridržavamo li se mi ili ne tih mjera i našeg prava na privatnost? Rekli smo na početku. Je li rješiv taj konflikt interesa? U principu je rješiv.
U principu je rješiv. Rekli smo na početku, pa samo da napomenem našim gledalcima još jednom, ne radi se ovdje o kršenju ljudskih prava. Ovdje se radi o privremenom ograničenju određenih prava ili nekih segmenata nekih prava. Ja sam rekao u uvodu, krši ili ne krši? Ne, to radi se o ograničenjima. Dakle, pravo na privatnost je veoma važno, veoma sveobuhvatno, kompleksno, veoma sveobuhvatno pravo, jer kažu pola u šali, pola ozbiljno. Evropski sud, kada ono evolutivno tumači konvenciju, kada iznalazi sadržinu novih prava u okviru novih prava, ono što je sadržano u pravima, onda je to pravo na privatni život je najšire. Kaže se onda sud tu trpa sve što ne može da podvede pod neki drugi, onako pola u šali, pola ozbiljno. Izuzetno je značajno pravo na privatnost. Sa druge strane, u nekim situacijama, ne samo kad je riječ o ovim epidemijama, nego recimo kad je riječ o suzbijanju terorizma, kad je riječ o suzbijanju organizovanog kriminala, može biti ograničeno. I veoma je široka u onom drugom stavu, veoma je široka lista onih osnova za ograničenje. Sad na državi je i na državnim organima izvršne vlasti, naročito sudovima, da iznađu onu tananu i suptilnu ravnotežu koju smo pomenuli u onom slučaju, prvom Lejla Šahin protiv Turske, gdje je sud rekao suština prava ljudskih je u iznalaženju te tanane ravnoteže između pojedinačnog interesa i prava i opštih interesa. Tako da je najveća je odgovornost na državi i državnim organima. Veoma je bitno da zakoni koji to pitanje regulišu budu vrlo jasni, precizni i predvidivi, da sadrže garancije protiv zloupotreba. Još je značajnije da sudovi i drugi organi koji, u stvari prvo drugi organi vlasti, pa izvršne vlasti, pa onda sudovi, to adekvatno primijene i tumače, i to u kontekstu zaštite prava. Ovdje je najbitnije spriječiti samovolju, arbiternost državne vlasti. Ali to otvara, izvinjavam se, pitanje kojim se već mjesecima i od ranije naravno, ali sad, od kad je ova situacija, hiperprodukcije tekstova i to vrhunskih svjetskih umova koji se bave tim pitanjem. A ono, otprilike, sve staje u sljedeće. Dakle, posljednji tekst koji sam pročitao je Yuvala Noe Hararija na tu temu. I on govori, imate metodu praćenja mobilnim telefonima. Imate kamere koje prepoznaju lice. Moguće ćete sutra imati biometrijske rukavice, narukvice koje će očitavati podatke o vašem raspoloženju, o temperaturi, o tome kad ste raspoloženi, kad ste tužni i tako dalje. O najličnijim stvarima. Netanjahu je sam, koristeći okolnosti, proglasio uredbu koja omogućava da logistika koja se koristi za praćenje terorista bude korištena za praćenje eventualno oboljelih od koronavirusa. Suština pitanja. Ko će obezbijediti garanciju da država te mjere ne koristi samo u medicinske svrhe i samo dok za to postoji potreba, nego i za političke potrebe i kad prođe to? Da, to je suština. Kako to riješiti? Razvoj moderne tehnologije s jedne strane omogućava lakši i lagodniji život. Sa druge strane omogućava neslučene razmjene kontrole. Ulaženje u ono što je najintimnija sfera pojedinca, kao što ste kazali. Ovo što je Netanjahu uveo, tome od njega uopšte ne iznenađuje, jer on je jedan autoritarni predsjednik vlade, još u Izraelu koji je maltene 70 godina u ratu sa Palestincima. Vidjet ćemo šta će reći Izraelski ustavni sud, koji je jedan od najboljih ustavnih sudova na svijetu, koji je često znao da zaštiti i Palestince, one osumnjičene za terorizam, kad se radilo o različitim nasilnim aktima službi bezbjednosti i vojnih službi u borbi protiv palestinskog terorizma. Dakle,
To je kompetentan i nezavisan sud do granice koju želite u svojoj kući. Jasni propisi, precizni propisi o tome kako se koristi, pod kojim uslovima, zašta se ne može koristiti i organ nezavisan, kompetentan, stručan, nepristrasan da ocijeni. Na kraju, o svim ovim stvarima će se izjašnjavati i Evropski sud. Imamo slučaj protiv Ujedinjenog kraljevstva, takozvanog velikog brata, u kontekstu borbe protiv terorizma, masovno prisluškivanje i nadgledanje, gdje je sud našao kršenje člana 8 jer su bili ovi propisi neprecizni. Dakle, suština je u tome. S druge strane, ovdje je potrebna i podrška javnog mijenja, što kažemo. Znači, civilnog društva, aktivista, boraca za ljudska prava, nevladinih organizacija, štampe, radija, televizije, medija, da se mjere koje su motivisane jednim legitimnim ciljom, jer je uvijek ovo, kao što je kod nas legitiman cilj, sprečavanje širenja zaraze, epidemije, da se te mjere ne koriste za druge svrhe, jer zbog napretka nauke i tehnologije to je apsolutno moguće. Mora biti pod kontrolom, samo je pitanje ko će kontrolisati kontrolore. Ono već vijekovima. Dobro, evo, Evropski sud ima u krajnjoj, kao krajnji organ, krajnja instanca. Recimo, te mjere su i u Kini, pogotovo u Južnoj Koreji, dale fantastične rezultate u borbi protiv koronavirusa, mada evo sad izgleda da opet se pojavio neki novi talas. Valjda neće. Iskreno, da li vas plaši ta mogućnost cijelodnevne, rekli ste, orvelovske, veliki brat je možda bliži, kontrole nad životom svakog od nas? Jeste. Nad ličnom autonomijom, nad ličnim osjećanjima. Znači, potpuno odsustvo privatnosti, kroz mobilni, kroz ekran, kroz bilo šta. Bojim se hoće li demokratske snage zasnovane širom svijeta, globalno, imati snage da to ipak stave pod kontrolu. Te učinke savremenih tehnologija koje omogućava maltene da uđu u vašu psihu i u vaša osjećanja. Pritom nije država jedina, izvinjavam se, koja to može da radi. To mogu pojedinci, to mogu kompanije. Kompanije, korporacije, grupe ljudi su, sigurno. Pa ljudska prava se štite ne samo od države, nego i svih. To su takozvane pozitivne obaveze države. Da zaštiti ljudska prava od drugih institucija i drugih faktora koji mogu da povrijede ljudska prava. Kažem, tu imam dosta bojazni, jer je, pazite, sa jedne strane, razvoj tih tehnologija donosi sada ogromne profite. Tu nema kontrole nikakve. Tako da sam dosta zabrinut šta nam nosi budućnost. Oko upotrebe... Dvojica nas je, ali ne samo zbog toga, ima još jedan problem, mnogo bliži, mnogo prizemniji. Do njega ćemo preko jedne digresije. Jako me zanima vaš stav, a vjerujem i ljudi koji nas gledaju. Vakcina. Da li je moje ljudsko pravo da odlučim hoću li da primim vakcinu ili ne, ili imam obavezu da primim vakcinu da ne bi ugrožavao živote drugih? Pazite, to je ta dilema između pojedinačnog i opšteg interesa. Vjerovatno je, po meni je to jedno lično fundamentalno pravo, ali pravo koje vuče posljedice. Ako nećete da primite vakcinu, onda ćete za to snosite odgovarajuće posljedice. Recimo u ovoj situaciji da vas stave u neku dužu samoizolaciju, karantin i slično. Dakle, po meni bi u ovoj situaciji ne može se niko prinuđivati, čak i kad je to medicinski veoma opravdano, izuzetno i može, ali vrlo na medicinski tretman. Tu se radi također o odnosu pojedinačnog prava ubjeđenja i opšteg interesa. Ne bih da vas mučim, ali ajmo korak dalje. Hipotetička situacija. Nijesam želio da primim vakcinu, obolio sam od neke zarazne bolesti, zarazio sam i uništio zdravlje nekome s kim sam bio u kontaktu. Da li sam krivično odgovoran za to? Ima i takvih situacija. I takvi su slučajevi dolazili pred Evropski sud, naročito oko virusa HIV-a. Bilo je takvih slučajeva gdje su države preduzimale krivične mjere, krivičnog gonjenja. Znam i ne vidim u čemu bi bila razlika. Sigurno. Tako, u krajnjoj liniji opravdano je po meni, krivično gonjenje ako se radi o zarazi ove vrste, o bolesti, o infekciji ove vrste gdje sami medicinari i biolozi su priznali
da ne znaju mnogo sa čim, samo znaju da se suočavamo sa ogromnom opasnošću. Jedan mnogo manje radikalan primjer, ali zato mnogo prisutniji i danas u crnogorskoj javnosti i vjerojatno ne posljedice umišljaja, već nepromišljenosti, neznanja, da ne kažem možda, gluposti. Kad neko ko je srećom ozdravio, preležao i ozdravio koronu, javno širi atmosferu, ne plašite se, neće biti ništa, nije to i tako dalje. I podriva sve ono što rade Institut za javno zdravlje, kompletan medicinski sistem Crne Gore. Da li on samo radi nešto nemoralno ili bi neko morao da ga upozori da ako tako nastavi, ulazi u neku zonu odgovornosti? Da može da uđe u zonu krivične odgovornosti, apsolutno. Mada, koliko sam pratio štampu, svi ovi koji su preležali koronu, koji su se izliječili srećom, upućuju vrlo ozbiljne preporuke. Pa ne baš svi, zato vas i pitam. Ali ja, koliko sam pročitao, da je to, evo, juče jedna gospođa jedna gospođa rekla, ljudi, ne šalite se, nije ovo grip, ni približno kao grip, ovo je mnogo teže, pa onaj pacijent iz Bara, što je bio također. Tako da može i tu da se dođe u zonu odgovora. Ali imamo i drugih poruka i ja ponavljam, prosto ne želim da vjerujem da je namjera loša. Želim, gotovo sam siguran da je posrijedi nepromišljenost. Neodgovornost, neozbiljnost. Zato da bi oni koji su preležali, na čemu im čestitam, se uzdržali od takvih izjava makar javno. Pazite, ima još jedno, još se nijesmo s tim suočili. To je, mislim, neko postavio u Skupštini pitanje. A kakve su posljedice korone kad ozdravite sa srećom? Ozdravite, kakve su posljedice po respiratorni sistem i po kardiovaskularni sistem. Jer i tu postoje indicije određene, mislim, to nije moja struka, to je struka... Ne, ali sve nas to zanima, svi čitamo. Svi čitamo, jeste. Tako da, tako jedno, ja bih rekao, vrlo primitivno i vrlo neodgovorno ponašanje u krajnjoj liniji bi moglo da dođe i pod udar krivične odgovornosti. Okej. Da se dotaknemo malo medija, to je ono što sam malo prije rekao, ali ako stignemo da dođemo i do ideje koju sam imao kad sam to pomenuo, generalno, vanredne mjere, vanredne okolnosti prate i ograničenja u slobodi medija do cenzure. Do cenzure. Toga kod nas nije bilo, za razliku recimo od Mađarske u kojoj je Orban propisao odluku da onaj ko širi lažne vijesti, a šta su lažne vijesti, odlučit će. On ide do 5 godina u zatvor. Ne samo Orban, nego mislim i Janša da je uveo nešto slično. Kao što ste rekli, srećom, znači sloboda izražavanja je u vanrednim okolnostima među prvima na udaru. Tu se i cenzura uvodi klasična. Srećom toga kod nas nije bilo. Pazite, Orban, Janša, to me uopšte ne čudi, jer one i u normalnim okolnostima oni ispoljavaju te autoritarno-despotističke, da ne kažem totalitarne tendencije. Tako da to ništa nije novo. To ništa nije novo. Samo koriste situaciju da sebi pribave što veću i nekontrolisaniju moć, što je apsolutno protivno temeljnim principima i demokratije i vladavine prava. Tu opet dolazimo na nešto što liči jako na dvostruke aršine. Provjerit ću kod vas da li samo liči ili stvarno jest. Imate situaciju, bilo je više privođenja ljudi zbog objava na njihovim Facebook profilima ili već ne znam gdje, na Instagramu i uglavnom na društvenim mrežama. A imate opet primjera koji su bili zastrašujuće javno ispoljavanje prijetnji, poziva na krvoproliće i tako dalje. I opet su vezani za taj jedan segment crnogorskog društva. I oni su prošli lišo. Niko, koliko ja znam, nije pozvao, makar i u fazi izviđaja, da pita čovjeka koji je prijetio krvovim badnjacima. Znamo svi to što je bilo, svi znamo. Što si pjesniče mislio tim da kažeš, a evo svako malo imamo nekoga zbog objave na Facebooku, privedenog, saslušanog ili šta već. Jeste, bilo je tih slučajeva i ja sam to... Kako vi gledate na to? Ja sam to pratio. Pazite, sada te objave na Facebooku
u ovim okolnostima, ovo su otežavajuće okolnosti. Zato su možda negdje i preoštro reagovali, da budemo iskreni, i nepristrasni. Možda su negdje naši organi i preoštro reagovali kad je riječ o širenju tih lažnih informacija ili poluinformacija u vezi karaktera epidemije i virusa. Možda su, kažem, u nekim slučajima malo i preoštro i prenaglo djelovali, o tome je štampa i mediji su obavještavali. Ali da kažem... Imate različite situacije od širenja vijesti da nemamo tačne informacije, da je broj oboljelih da je neko bolestan, do pozivanja na otpor. Jeste. Ali kažem, otežavajuća okolnost je za to ova epidemiološka situacija. S druge strane, imali smo i ovo otvoreno pozivanje, izlive mržnje, govora mržnje, pozivanje na obračun. Šta drugo reći nego dvostruki standardi? Isto kao u onom prvom slučaju koji smo pomenuli. Šta drugo mogu da kažem? Nejednakost građana pred zakonom. Ajde da 5 minuta do drugog bloka reklama potrošim upravo na priču o medijima i to kako medijske slobode i uopšte medijske politike od Brisela pa redom se odražavaju na ovo što mi imamo ovdje. Dakle, imate pravo na ljudsko dostojanstvo, imate neku potrebu kulturnog, civilizovanog dijaloga, imate očekivanje da ljudi komuniciraju kao akademski građani ili makar kao elementarno pristojna bića. Šta imate u praksi? Jezik društvenih mreža koji je na fonu onoga što je bivši britanski premijer Cameron rekao psovka je demokratija, sad preselio u tradicionalne medije. I imate galimatijas u kome se stvarno, možda onih 10% ljudi koje ste vi, našeg društva, koje ste vi otprilike tako... Možda i manje od 10. Ponaša, ali bukvalno kao stoka. Međutim, to ne znači da time ne kvare atmosferu u društvu, ne proizvode posljedice po druge ljude, da o tome ne progovorimo kao o nečemu što bi moglo da intrigira, zainteresuje i motiviše mudre glave u Evropskoj uniji, Evropskom parlamentu, u EPS-u, Savjetu Evrope, gdje god, da malo porazmisle o tome kakve posljedice njihovo shvatanje novinarskih standarda i medijskih sloboda proizvodi, pogotovo u malim, neanonimnim društvima kao što je Crna Gora. Povezanim. Da, to je također jedan izražen, jedna problematika, jedna, rekao bih, vrlo opasna pojava i po ljudska prava i po demokratiju. Jer s jedne strane sloboda izražavanja je ono kako se kaže pas čuvar demokratije. S druge strane, kao i svako pravo, može da bude zloupotrebljeno. I to zloupotrebljeno do sopstvene negacije. Kao što ste i sad. Ja sam jedno vrijeme čitao te komentare, posle sam prestao da ih čitam. Jer mi se stvarno, da ne kažem neku težu riječ, ali mi se baš steškilo, što bi rekli. Da ne kažem težu riječ. Ja sam rekao u jednoj emisiji, dobro sam se sjetio toga, te komentare. Ima tamo i pametni... To je izduvni ventil za polusvijet i psihopate. Pa ima nešto psihološko-psihijatru. Bolje što pišu tamo nego da uzmu šmajser i da izađu na ulicu da ubijaju ljude. Ponavljam, zaista jeste polusvijet. Jeste, kao jedan izlaz iz nekih ličnih i kolektivnih frustracija. Ima svakakvi, ja kažem, više to ne čitam. Pazite, vi imate koncept slobode izražavanja, imate ovaj američki koncept koji je maltene apsolutan, gdje svašta možete. Skoro. Spada sve u slobodu izražavanja. Imate evropski koji je podložan određenim ograničenjima, a o tome postoji ogromna sudska praksa u vezi člana 10. Mi smo dekriminalizovali ovu klevetu. Potrčali među prvima da bude. Evo, sada da ponovim, ja sam govorio i onda bio sam sudija onda, ali nisu me slušali. Rekao sam, ljudi, polako, možda je rano malo. To je bilo prije 7-8 godina. Možda je malo rano. Bolje možda da se malo sudovi nauče onom metodu 13. kako se onaj drugi član primjenjuje, je li ograničenje zakonito, legitimno, proporcionalno, neophodno u demokratskom društvu. Pa nakon toga da idemo na ukidanje klevete. Mislim, ja sam veliki zagovornik slobode izražavanja i u većini presuda u čijem sam donošenju učestvovao sam
glasao da je povrijeđena sloboda izražavanja protiv različitih država, jeli evropskih. Ali svako, rekao sam, pravo ima svoje granice. I sve može biti zloupotrebljeno. Ni svojim se pravom ne možeš služiti tek da drugome štetu, na štetu i dosadu. Jer to podriva se koncept prava, koncept slobode. Nema apsolut, to je negacija, to je anarhija. Tako da ovo, i to posmatram ja također sa ovog psihološko-psihijatrijskog aspekta, vidim da je to način da ljudi izduše, da neke frustracije zaliječe, ali više ne čitam te komentare. Uopšte. I o meni su također svašta pisali, ali jako se trudim da budem potpuno nezavisan i objektivan. To je pitanje individualne tačke topljenja odnosa prema tome. Ali je zloupotreba stravična. Osobno nikakvih problema nemam, ali govorimo na nivou principa, jer znamo more ljudi koji imaju. Sloboda izražavanja, zašto sam vas samo pitao? Zato što vi imate jednu potpuno apsurdnu situaciju. Da danas sve te nesrećne medijske adrese udruženja novinara, reporteri bez granica i tako dalje, s njihovim ocjenjivanjima i rang listama, kojima je Crna Gora negdje 105. To je zadnja bila neka informacija, jeste. Vodi medija. Kažem, mogle bi biti 150. po kvalitetu novinarstva. Pitanje slobode medija je nešto 10. Drugo, jeste. Po kvalitetu novinarstva. I to je problem. Mi smo 150, jer dijelimo ga sa još 100 zemalja gdje je ista katastrofa. Slična situacija. Ali imate situaciju da su ti svi psi čuvari medijskih sloboda zapravo u praksi zaštitnici najgorih, najlajavijih, najnepismenijih, najbeskrupuloznijih u branši. I to se preliva, odražava na cijelo društvo, na katastrofalan način. Nažalost, ima slučajeva zloupotrebe slobode izražavanja. Iako sam ja u principu za najšire medijske slobode, da se vodi javna rasprava i diskusija o svim pitanjima od opšteg interesa, kao što i noćas vodimo raspravu. Drugi blok reklama i treći koji je, meni moram priznati, daleko najvažniji, najzanimljiviji, a nadam se da će i ljudi koji nas gledaju prepoznati i važnosti i zanimljivost toga. Vidjet ćemo komentare. Idemo na drugi blok reklama i u završnicu intervjua. Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru. Miris poljskog cvijeća sa zelenih livada, ukus soli iz dubina plavog mora, bistrina hladnih riječnih brzaka, svježina vazduha sa najvećih visina, blagodeti ljekovitih trava. To je naša hrana. Vrijednim i vještim rukama stvaraju se ukusi po receptima koje život u prirodi nalaže. Jedinstveni, kao podneblje u kom nastaju. Kulinarski trendovi se mijenjaju. Nešto je dobro, nešto je bolje. A jedan trend nikad ne prolazi. Domaće je uvijek najbolje. Dobro, bolje, domaće. Koliko god bili daleko jedni od drugih, koliko god bili različiti, svi prepoznajemo najbolje. Mi povezujemo cijel svijet. Plantaže, vina kojima svijet vjeruje. Još jednom smo tu, ulazimo u završnicu intervjua. Neće baš biti blitzkrieg do kraja. Mnogo su važne i zanimljive pitanja i potrošit ćemo makar 15-ak, to jest upotrijebit ćemo ih. Upotrijebit ćemo makar 15-ak, iskoristit ćemo, to je riječ koja mi je nedostajala za odgovore na njih. Dakle, govorili ste prije o tome. Autokratska društva samo koriste ove prilike da zakucaju svoju autoritarnu vlast. Ali čak i demokratija, Sjedinjene Američke Države, bez obzira na sve,
To jesu i mnoge druge zemlje. Neki autori čak idu dotle da kažu postaju fasadne demokratije jer okolnosti vanredne, čak i ako nije proglašeno vanredno stanje, dio establishmenta koristi za vlast. uzimanje onoga čemu ne pripada. Konkretna situacija, recimo u Americi, je u jeku predsjednička kampanja. Trump se nije ni prije, ali se baš nikako ne skida sa svih mogućih televizija i uopšte glasila, za razliku od njegovog protiv kandidata. Izvjesno je da će on biti Joe Bidena koji se pojavi sporadično. Evo, to je primjer jedan za fenomen koji bih volio prokomentarišati. Kako ovo sve skupa na demokratske standarde, ponavljam, čak i u najdemokratskijim državama. Jeste, i čak i u najdemokratskijim državama vi imate dosta autoritarnih i despotskih lidera. Po mom ličnom ubjeđenju, Trump je jedan od takvih. Dakle, nije on najskloniji demokratiji u onom izvornom smislu anglosaksonskom šta znači demokratija i vladavina prava. A to nije samo karakteristika za SAD. Znači, svak će da je to priroda vlasti je takva. Kao moć da raspolažete sa tuđim životima i sudbinama je takva da nalaže. To je nešto što je vjerovatno bio genetski ugrađeno u čovjeka. Je da poveća volja za moć. Volja za moć, da poveća. Ali s druge strane, tu je onda dolazi do izražaja svrha i ciljevi institucija koje treba da ograniče te porive, jer i ta volja za apsolutno moći je po meni jedan poriv, jedan instinkt. Za apsolutno da se upravlja životima i sudbinama ljudi. Tako da me to ne čudi što se dešava, posebno kad je u pitanju gospodin Trump, koji koristi maltene svaku situaciju, jer on zna i njegovi savjetnici kako upravlja i kako vlada Sjedinjenim Američkim Državama. Smo njega, dajući kompliment zapravo američkoj demokratiji, kad se i tamo može desiti neka defijacija. Jeste, gdje postoje vrlo jake institucije i ono što on je i vrlo dosledno sprovedena podjela vlasti sa onim težama i protiv težama. Dakle, i tamo se pojavlja, a da ne kažem u nekoj autoritarnijoj sredini. Tako da će to uvijek. I zato, kad tu dolazi do izražaja ona dubinska, temeljna, pravno-filozofska priroda ljudskih prava. Ljudska prava su zahtjevi građana nasuprot državne vlasti. Da ne zalazi vlast u to je granica i u svakom ustavu imate dva dijela. Imate dio pravima i slobodama, dio organizaciji vlasti u uzajamnoj korelaciji, uzajamnim ograničenjima. I zato treba normalno sprovesti podjelu vlasti. I nije svaki ustav u formalnom i ustav malo je u svijetu ustava u materijalnom smislu, gdje zaista se ostvaruje koncept ograničene, kontrolisane i smjenjive vlasti. To je ideal. O tome piše Karl Friedrich, ima čuvena konstitucionalista. Dakle, i ljudska prava su tu brana protiv toga. Otud ustav i constitution. Tako jeste. Najdemokratskija vlast, najdemokratskija država je u objektivnoj mogućnosti da prekrši ljudska prava. Imate samo još dva primjera da pomenem, pa prelazimo na ono što je zapravo suština. Dakle, korona je Putina spriječila da sprovede ustavne reforme koje će mu omogućiti da vlada barem dok je živ. Novi car, Romanove da zamijeni. A u Mađarskoj vanredno stanje uvedeno 15. ili 16. zbog imigranata zapravo nikad nije stavljeno van snage. Čovjek je uveo novo i vlada dekretima, radi bukvalno šta mu je ćeif. Čak i pored činjenice da ima ubjedljivu većinu u parlamentu, ne zarezuje, ne treba mu ni parlament. Mi smo tu tendenciju u Mađarskoj, ta tendencija je vrlo izražena i u radu suda, jer zadnje 2-3 godine veliki broj slučajeva smo imali po pitanju različitih prava protiv Mađarske. I u preko 90% smo konstatovali kršenje neke ili više odredbi konvencije. Jer ljudska prava u velikoj mjeri zavise od toga kakva je i politička situacija u jednoj državi, kakav je oblik vlasti, kakav je stepen demokratije, kolika je kultura demokratska. Ne samo od ovih jasnih normi, ustava i zakona,
Ali kad govorite kulturu i nikako da pređem na ovaj finiš, postoji još jedan fenomen koji se jasno zapaža. Dakle, čak i u onim državama koje su, mogli bi se reći, stabilne demokratije, ali u svakom slučaju savremene, funkcionalne demokratije, kao što je recimo Južna Koreja. Ali gdje imate tradiciju socioloških, kulturnih odnosa u kojima je u sistemu vrijednosti interes kolektiva daleko iznad interesa pojedinca. Ove nove situacije se lakše podnose. Novi set mjera se lakše prima. Građani ih bez hroptanja podnose, poslušni su i to daje rezultate. Ono što je strah, to je da ta zavodljivost dobrih rezultata tog modela u borbi protiv korone ne povuče i jedne i druge, pa da nastave po obrascima ponašanja i normama koje više nisu demokratski. Da, sigurno da stoji ta opasnost. Priroda vlasti je takva, to sam već napomenuo. Sa druge strane, u tim azijskim, čak danas demokratskim državama, tamo je tradicija da opšti interes nadvladava pojedinačni interes, za razliku od liberalne demokratije evropskog i anglosaksonskog koncepta gdje kaže da individualna sloboda, individualna prava su vrhunske vrijednosti. Može vrlo lako da se desi. Pa u socijalizmu, odnosno u onom državnom komunizmu, je u ime opštih interesa gušili su se pojedinačna prava i ljudske slobode. Da bi se dovelo društvo, da bi prešlo iz carstva, kako se govorilo u literaturi, iz carstva nužnosti u carstvo slobode. Jedna vrsta rigidnog utilitarizma. To uvijek, ta mogućnost uvijek negdje je ona prijemčevija, mada ipak ove evropske i skandinavske, zaboravili smo, demokratije, ipak imaju veliku tradiciju, imaju unutrašnje snage i unutrašnje rezerve. Tako da u ovim, jer pazite, Mađarska, bivše socijalističke države, uključujući i Sloveniju, to je još u tranziciji su to. Te države još nisu usvojile u materijalnom smislu prave one vrijednosti demokratija zapadnih i država zasnovanih na vladavini prava. Orban, Janša i slično. Pa imate i u Češkoj i u Slovačkoj, sličnih je bilo tendencija. Ali kažem, mislim da su ove tradicionalne evropske i skandinavske demokratije relativno otporne na te negativne tendencije. Sad, je li, pošto svi govore o tome kako svijet nakon korone neće biti isto mjesto za život. Ali kakav će biti, to ne znam. Je li, možete li da se uopšte usudite da prognozirate? Je li rano govoriti o redefinisanju koncepta ljudskih prava u smislu ograničavanja prava pojedinca u korist bezbjednosti kolektiva? Kraj hiperindividualizma i skretanje ka, možda je pretvrdo, autoritarizmu, ali eto tako. Kao što sam prvo napomenuo, onu presudu Leila Šahin protiv Turske, i dalje je to aktuelno. Znači, iznalaženje u konkretnim slučajevima i okolnostima. Te suptilne i veoma osjetljive ravnoteže između pojedinačnog interesa i opšteg interesa. Moguće je da, naročito pod prijetnjom, pod izazovom terorizma i organizovanog kriminala, dođe do nekih restrikcija, tako da kažem, u tumačenju i primjenu ljudskih prava, ali sve to postojeći instrumenti od univerzalne deklaracije preko paktova do ovih regionalnih konvencija kakva je evropska, predviđaju. Imamo ogromnu sudsku praksu i Evropskog suda i Interameričkog suda i Komiteta za ljudska prava na osnovu pakta o građanskim i političkim pravima. Dakle, postoji sudska praksa, postoje granice vrlo jasno određene. Mislite da je ovo sad još uvijek sve moguće spakovati u postojeće norme? Moguće je adekvatnim... Bez obzira na to što kolektivna ugroženost uvijek gura u prednost... U pravcu zaštite kolektivnih interesa koji mogu ići na uštrb pojedinačnih. Ne, mislim da ta ravnoteža postoji ugrađena u sve ove instrumente i naročito u praksu organa koji primjenjuju. Vidite, slučajevi terorizma sjećate u Ujedinjenom kraljevstvu u Irskoj 80-ih, 90-ih. Tamo je čak sud kritikovan. Kritikovan je Evropski sud.
To imate u udžbeniku profesora Vojina Dimitrijevića, našega čuvenog stručnjaka, pokojnjeg za ljudska prava, gdje se kaže da je sud bio dosta blagonaklon za stavove Ujedinjenog kraljevstva i zakone koji su omogućili hapšenje i lišavanje slobode na osnovu najprostijih indicija. I to lišavanje slobode koje nije bilo podvrgnuto sudskoj kontroli. Dakle, ukinuli su Poslije 11. habeas, septembra ste imali ono slično. ali ovo je 80. godina. Pazite, ovo je 80. godina. To su slučajevi protiv Irske. I tada je sud, ja mislim možda i s pravom, kritikovan da je bio suviše široke ruke, suviše blagonaklon prema stavu Ujedinjenog kraljevstva i tim restriktivnim zakonima u borbi protiv terorizma. U jednom nedavnom tekstu Francis Fukuyama je najavio kraj neoliberalizma, doduše nije se proslavio s krajem istorije, ali on je toliko veliki da može sebi da dozvoli taj kiks. Zanima me kako vi vidite ovu situaciju. Ja znam da se vi ne biste izgrevali po licu ako neoliberalizam siđe sa svjetske scene, jer ga ne smatrate ni liberalnim ni demokratskim. Ali da li je taj trenutak? Ova epidemija je kompleksna. Kompleksna je sadržinski i dubinski. Ona je razotkrila sve probleme, ne samo u odnosu na građanska i politička, nego još mnogo više u odnosu na ovu drugu generaciju koja je isto vrlo važna, ekonomska, socijalna i kulturna prava, ali koje je pod utjecajem te, ja kažem, takozvane neoliberalne ekonomske dogme i paradigme bila stavljena, ta prava su bila dugo vremena u drugom planu, zapostavljena, čak često puta dosta i u demokratskim državama kršena. Dakle, u tom kontekstu je pitanje šta znači ta neoliberalna paradigma. U velikom dijelu, ja kažem, takozvana... I koliko je ovo što mi imamo kod nas, recimo, čista forma. Ja zato koristim termin takozvana neoliberalna paradigma. Jer u velikom dijelu ona je suprotna izvornoj liberalnoj demokratiji i izvornim tekovinama liberalne demokratije. Tako da nije to na pamet rekao Francis Fukuyama kao ipak veliki mislilac i filozof. I najbolji pogriješen. Dobro, pogriješen najbolji, nema i promjene mišljenja. Pa rekao je Milovan Đilas kad su mu davali doktorat počasni na Kolumbija univerzitetu, pa se neko našao tamo od onih naših emigranata, pa su ga pitali kako vi to objašnjavate lijevi radikal, pa sad ste postali građanski liberal. A Đilas je odgovorio, znate što, samo mrtvac i magarac ne mijenjaju mišljenje. A i gospodin Kilibar da je sad ovo znam s Kolumbije, gdje sam bio. Dakle, vjerovatno će mnogi aspekti neoliberalizma, ovog takozvanog doći u drugi plan. Očigledno je u ovim uslovima bez intervencije jake, bez regulacije je nemoguće. Tek slijedi ekonomska problematika. Vrlo teška, vrlo mukotrpna. Bez intervencije države, bez regulacije, to će se, i to na globalnom... I niko neće odbiti kao što nije 2008. Sigurno. Pazite što smo došli. I sad, ovo je dobra stvar je ove korone po meni, što je afirmisala ekonomska i socijalna prava. Ekonomsko-socijalni integritet ličnosti, znači principe jednakosti i solidarnosti. Jer dok je preovladavala u tom najrigidnijem smislu ta doktrina, znači ekonomija je potpuno odvojena, nema veze s društvom. Čisti cilj ekonomije je samo stvaranje profita po svaku cijenu, na svaki način, bez smanjenjem troškova, bez vođenja računa o interesima društva. To je neodrživo više. Znači, evo i sad je pomenuto je nužnost restrukturiranja crnogorske privrede i ekonomije. Ne može, neodrživa je ekonomija koja se zasniva samo na turizmu i na uslugama. Ali tu nevidljiva ruka, tu pitanje koliko može da uradi. Odnosno, nevidljivoj ruci će biti potrebna vrlo jaka transfuzija i krvi, i vitamina, i minerala u vidu jake države. Vidljivi sat na mojoj ruci kaže da smo... Jeste. I samo još jednu oko. Znači, sad je pitanje je li ova ekonomska i socijalna prava, koliko su značajna, pokazala se, pitanje na zdravlje, ulaganje u zdravlje. Šta je zdravlje građana? Šta je zdravlje građana? Je li zdravlje građana privatna i lična stvar svakog pojedinca i oblast biznisa, onog medicinskog i farmaceutskog, ili je zdravlje građana javno dobro? Znači, tu
će morati da dođe do određenih, ja bih rekao, i radikalnih promjena. Ako se dobro sjećam, jedan sjajan njemački autor, to je jedan serijal tekstova o kapitalizmu, Heiner Miller je objavio, imao tada knjigu Nema dovoljno za sve. Naslov se fenomenalno kandiduje kao paradigma za vrijeme koje nas očekuje. A opet, ako me pamćenje dobro služi, čovjek je govorio, predviđao da će doći vrijeme načina života u kome dominira oprez i povlačenje u mikrostrukture. Kao jedna vrsta reakcije na ovu ekstremnu globalizaciju. Je li to život koji nas čeka u Pa budućnosti? moguće. U budućnost po meni će, da može niko da je, ali će biti protivurečno. Znači, po meni će protivurečan razvoj. Biće i ovih neoliberalnih tendencija, ali biće i ovih drugih tendencija. Dakle, u tom sferi treba tražiti šta nas očekuje sutra. Ali u svakom mišljenju odgovorna, smjenjiva i demokratska vlast je nužna pretpostavka da se izađe iz ovih problema. Sve što ide, mi smo mu naredni i šta god ide, prepadat se od toga nećemo, Trudimo se. Sučelit se sa svakim izazovom, Jeste. pa... Što god dođe, mi smo mu naredni. Eto tako. Veliko hvala što ste bili gosti. Hvala i vama, Darko. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Prijatno večer, malo smo odužili, ali ja zaista mislim da je ovo vrijedilo slušati i gledati, da smo, kad kažem smo, polazimo od sebe nakon ove emisije, bogatiji za mnoga nova saznanja i makar ideje za razmišljanja. Reprizu pogledajte ponoć i u nedjelju u 13 sati narednog petka. Neki novi gost, neka nova tema. Sigurno ćemo se još možda i cijeli maj baviti koronom, ali i zaista ću se potruditi svaki put iz nekog ugla, tako da na kraju, kad prestanemo se bavimo koronom, neće biti ni jednog ugla koji nije rasvijetljen do kraja. Laku noć i lijep vikend.